Lungdamna Laisiangtho John alian som ni lekhat aneu khat pan som leli chang to khit ciangin Tiberias bual gei-a nungzuipite kiangah Jesu kilangkik hi Amah hi bangin hong kilang hi Simon Peter Didymus kici Thomas Galilee gam Cana khumi Nathanael Zebedee tapate le adang nungzuipite ni mu hi Simon Peter in Amaute kiangah kiangah beng dingin kuan hi achi le Amaute in kozong kongzui dingu hi achi hi to ciangin Amaute paikhia-in kuan sunga atuang hi ahi hangin to zan ton tungin bangma aman ke hi jing sang tungin gun gei-a Jesu dinga ahi hangin nungzuipite in Jesu ahi lam na thelo hi to ciangin Jesu in Amaute kiangah katate o ngasa khat beng nei lo na hi hiam achi hi Amaute in Jesu kiangah kaman ke hi chi in adang ke ku hi Jesu in Amaute kiangah gunkwang taklama na nge nu payun to hi le ngasa naman dingu hi achi hi to bangin Amaute in nge na payule ngasa tampi o ka hi ciangin ngen akai to zo ke hi to chang Jesu it nungzuipa in pita kiangah topa hi achi hi topa hi achi Simon Peter in azak ciangin apon silin banghang hiam chi le ama pon siloin agwak tangin hi tui sunga adang khepa hi ngahi zongin adang nungzuipite in tui gei to ki gamla lo tong zani bek ki har ahi manin ngasa adim ngen kai komin kuang azuyu hi Amaute leila katunu ciangin meyam le atunga ngasa ki hang le khomun amu hi Jesu Amaute kiangah tua nanga samatte u tom hongla un achi hi to hi ciangin kuang tunga Simon Peter ka to in ngasa alian zale som nga le thum to adim ngen leila ka akai to hi to zai na tam hangin ngen ki kek lo hi Jesu Amaute kiangah no te hong pai un la zingan ne un achi hi tuin to ba ahi lam nungzuipite in athiu ciangin nangkwa na hi hiam chin kwa main adong ngam ke hi Jesu hong pai in khumul le ngasa la in Amaute apia hi hin Jesu sina panatho ki khit nungzuipite kiangah akila athum veina hi hin to pa Lungdamna Laisiangtho hi Kristo to pa na tunga phanna ta hen